Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing ya thap vote na kabentaban jet ya ginong mikmat MDC siya kayeng dorbar Tauan jongka Khasi Hills Autonomous District Council kalasaki ya kajing wan thap vote kabasuki bat kabakenja bha hakibabon ki polling station jongki constituency repair kakenhun jong Batisi TV hakajing le jurip keleng ki polling station kalasaki ya kajing bon brio ba malumala haki kenta balas dang kajing thap vote hakapor new bejemen step nrai tang hakapor siteng sngi hadien kajing hap ulap prau ki polling station kelas dang ban kenja jarjar katkum kajing yo jing khen hadok kapor kumba lai baje ai mensngi kajing poi ki nong thap vote haki polling station ka Khasi Hills Autonomous District babaro ki polling station ki long saupupra point sau khandai sau nagashispa jong ki shenrang bat saupukhandai point praiwei lai nagashispa jong ki kenthai Yale no room. Yale kan. ya oi dah Number 21, stroke 1. Luis Noro, house number 13846 16.
Abadi bang sini jaga buat pedang jingdum jaga pedang rui buat nomor yumi banjir namta kali kecing sukia juki bade buat ka konsel mah tinggi bawa buat mentau lastang man cipling station di sukuman namta kali sini episode John Kerman tas ia kecing elek mah ni John Kerman behe ni sui pak sini boleh lat bagi buat kin ailat dan rekom ki kartong de nidan bagi Kerman ba in pois kartong ni sui aku boleh para kandidat mah para kecelek bro langut ini perlok ki nong mau lai yakit bok lang be mah kat ka ba wiman buat boleh kum jing sem juga tu babun almost 50% na ki beri pelawan kan dekat rai nama kadang de por barang distance ni de kanang bampor ski by swash kenta swa por trai kan poi nyupo e kat kum jing sutu kor koman ki iya ka jingle meli jonga menakane ngeli ibu pajba ulai ka jing ingit scam ba hagani kenti menta hadian bangilet ban persutu ikin nongrim ko pengidan de ngidan be jing scam kum kortong de hap scam be bangin poi sakatong Dena kalian ko jonga hi kumap latip baka jing pekre ko jonga kamdei tang kapa menta ka kenti mo kaladei na do ki arko arsenam mo marnga ngala sakri patpa ngala sakri ya keri baka jat bari ko dena kalian ko jonga hi nga kemi denti mo bada ka jing stay jong boleh bada ka jing kersan jong patpa no susnong jong mulai konstitusi berkowe kan yo ya ka jing jok ko den burong dena marba pitip hi menta ka jing ile ka jungi ka dei bet bat ka parti BJP kumba pitip lai baka jing sensya parti BJP kalong kapa ma bha na kamta ka jelat pat ka jungi yang sumot ong di tang ka parti kongres ka pala bani kun ni berfai dena kalian ka jongaru nga wish ki kandidat ki be kun persya banga all the best kiru pat suban aku boleh ke pangpat pa ka por ka pemta ba ulami sahmat banya help ya kur ka jungi na kamta ka ni election ABC ka jungi bang nget hi pat ba ulong bo start upat ba ulong bo sempang jong kamula kusi ka jungi amar kumongal ong mene nakaliang ka jonga kamdei ka ba menen mene mangami man yakun ni election kala dei ka jingpun kre ka jonga na do arpo arsenam kumunong ilam sang phalang bala sakri yak snong mulai ba sakri yaka jatmeri hi berkowai khamtam nakamta ka ka son jong kari ba jatmeri hi berkowai Morning kau ayam mo, kuat aku beli.
baru kita ba ke belas mentah kan ni jenis sebut kam tamai abang apa yang ni po wadindo ngai bu jauh slap di jengkurku dah te ngai pakai yai bet yai ruti dan kena ke jingwat te nga kermen hi bala gumno ba yang kakak prap mau kar pemukra kiwan tap haru 80 to 90% dah bolong le te 99.9% bet yang tap buat ke jingkerman te ngadan bet amar ba ba klei kam kijam kijonga te bat klei ke jing sakhi mo te ta ngadan bet jingkerman ana ngi khot nyu wer lang ngi trei lang kai ana ngi poi ka thong ngi khot makan iki ini teri lang kai nam ta kai menang salang nam ta konsensi nam ta kasnong hatal nam ta pun sama jungi nga kene ke jingyang ke joa ke jing pusang kisin ke baar ne te last time mala da bile tama long baar po politics pun jir baar balai di benikong bet te umdan jing re mata kan kiti pai ba na so start kat kum ka respon yung paipa gilong very positive but naron jigil man job kalau duk ni klemat kan lu ikat turn out berfi so nak kalian tidak amnang batay na marwa kumpulong kurus kata ka duna ka turn out pang ngis kan bagani ka ganti pemerintah kasi kan kambun ka turn out Show me the video.
Tuh nanti. Terus bang. Kajingkerman Kadon Bah nomor ki Pak Hamtam Pak Jong Ajak Beri Lojong ki Kersian Bah ya ki election barok di akan ke kenti ngai wa Hamtam hadin sisnem ba ngilayo ya MLA ubat mai ki Pak ki keli bala da kajing trekam juk mu kanong kumni tu sau MDC kandidat ubau Pak mu ulai banong sakum nujo marba kabur ke ikhtiar ke kambun au nomi kemat yang state assembly but kai menta sisnam ye kajing do nong ke jong ke constituency but kajing bam yesim menta jong ki ransan pai ba pada kajing kren ka ying dor wartawan ti kani kan penlong ki pai ba ki ai biang ye ka jingkersan yang lakit la ba ai ni kam la bon snem bat ba ki iru ya ka jingdon kam dam bangin provide ya kata ka leadership ka ba scam ki HADC ma ngashim dang kat ni ba ka jingklan ka jonga kam dei ka jong simet ka wan ki pai ba ki ba i don rekat ki bla ai ya ka jingkersan la bon snem bat nak ta ka ngandum pe syaka dia syaka manu bodi to rival jonga dengan baik ya ketong belum ba nak ni ke jing job ngin la ban benong kami bun ki ba ni anut kum ke parti pat mengasimat kum mengira ke parti PDP Hakabide ban poi sakatang na kalian sunga ngasno ngadon ke jingkerman ba sispa he ban poi sakatang namar kumbang lajui kran lajai jui pen pau nak pos por mar kinong jiao kide kinong tervot ke start lo pen isi sai ke start juki amtang ya kan ke konstitusi henry sakajat pen re ki praboi na ta kada kan ke jing start juki ka ai ke confident yang bangan job ngampoi syakthong namar kumbangi ni ya da ka hok bat ka jing sisya bat ngangat ya kata kinong jiao kin sapni hak artrik ya kata ka jing ya ka hok bat ka jing sisya la da ngapoi po district council la da ngapoi syakthong ka thong ka paningkong ka jonga kalong bangan mudien ya ka ka ba ibarat ila sidien bat kata kalong khamtam ka bede bat ka 128 namar masuk ya palat ya kenika benta namar ba kadai ke kayap ya ke im jong kajat bendri namar kata ngasnu bandong bala dang apa yang te ketong mut immediately hing kan persang ban budien sua ban pentik kena sendan bakane ka 128 kan urlong na hakane ka district council jong All the best. Hey,
du pas dang hi ngilayo banyak yeng ngilayo ban kum yeng jungi brio pat kum juru aku bangilayo campaign yang bagi public meeting bagi giveaway dan kalian cuma pada parti ni kermen skamba akan ikenti kalian ki pak joka kendai jia konstituensi ken ai khmat chau somla ni orang yang kejingkela mengilayat dan kejingkermen kebaskem makani kenti menta kandon kejingkela kerma te kermen rupa ki pajba kini ai kejingkela khamtam ru kumangalaju keren na posampor balada yo ya kejingjok kumunong mi kwan akan kendai jia konstituensi ni mara yang saya isen ya kejing sengai hapo kadis konsep kumbang layo ban yalap haki public meeting tang kawehi kanong rem kadan galong banyada ban penek pensak ban kentiu ya keri ba kaca bendri ban ka bathong ban kong do kalong ban ra ya kejing sengai saya isen pat ya kadis konsep nama belai kumbala ki gini kisnem balalet kala don kejing bom sengai hapo deng kejing trikam hapo kadis konsep ban kala don ru ka bom sengai jom kipat ba ya ke diskonsel nama belai ingba ke jingkat seng nak koi parti sekolah parti tunjuk du nak ke jingkel yang isi nak koi ke por sekolah dengan ni kalau tak hayu pat ba dan rekung usam larang ba ngapen pensengau bangin madra saisin yang ni ke jingkai ke diskonsel bangin scam ya ke norim ke ai ke bangi dah kum buka long mentai so dan kena jingdu jingkermen ke jekun marba parlok hi nukersan ki jongai hi kidang ya ini hi adum ta ke politik dan ki bopet dan ki borong kata dan ki bobon balang hi kidang aga jingkermen hi nga kumangaya chini tiga ba ar kalong ba desi ka jingkersan ki jongki nolong mengalalong MLA minta sorry ngalalong MDC minta la artem aspusnem kimpat dan kenu desi ke ban orang makin persyak enga kampak dan gunu-gunu ke kadau dan orang makin lembut su enga kata kata kerja kenduk tengah bagi baik ba ala nang apa yang ha katong ani tu ipi ngin hab an penha susu ya ki hab sebagai adon hima ngin hab an penha susu ngin hab an amen susu ban penklan susu bat umdai tang kataru ngin karukom sencar snong ngin snaki dulu sedikit an bat nyele ban sna susu ki an banyada ya ka rukom sensar kada bat banyada ru nang takri bekerja beri bujung hak jingi thap vote na ka banta ban jet thamai ya ki nong mi khmat shaka Khasi Hills Autonomous District Council hak nong ba shalong ru lasaki ya ka jingduna ka jingmi ki pait ba ban lek pendep ya la ka kamram kum ki nong song snong ki badon ka jingit kle na ka banta ka jai ben reu nrai ka men sim jong ka wei ka long keme hala imkra constituency kan pen kendit ben reu ya ki babun kani kalong keme kadai ka kong Madeline Lengkoi life reu snem karta ka ba wat hapadeng ka jingbom la asyu ban yo i ki bor khmat nrai kamsim la hun ka men sim ban su shong hala yeng nrai kalai weri ki bahayeng jong ka ban lek chaka jaka thap vote ban pendep yala ka jong ka hok kum ka nong song snong ba pura jong ka ri jingsu jonga kalong ba kadai ka right jonga ban wan thap vote walang alamat la tu so ka jingerap jonga ba ngayo na candidate ru kalong ka ba yu bai ken nam ta ka jigistom jonga na do bastang hadu menta trai la don trane kendai si aku buat jonga kalong ba menta kan wat la kumangamo baduna ka khot met ngawan nam ta thep bu dei nama balai ka dei ka right to vote so komen ken ba long ngayo kata ka lat dei ban wan thep bu tu ken akwa ban ong ba idei ban pelat por ken menta ban wan thep bu namar kumanga ka brio ka ba la ba ko ru ngawan menta ban thep bu dikiru kidei ban pelat ken por niat ban wan thep bu hakani ka jing ya lanti ka kanhon jong ka CCTV ban lai ringdur ya ka jing thap vote hakan leng ka nong ba shalong la ya kandu ru ki nong thap vote nado ki barang dai ka sen ka banung kong ban thap vote kum ju ru ya ki bala kham yaw karta ki arngot ki bangila yo ban ya kran karpang ru ki kan thup ya ka samla sherry nong kri khat pras nem karta bat imeirat blend khar kongor proper sauce nem karta
Superman layo nonton buat semua post boot Syuk mi ada haji imdo pi mentang kat mengatip di katur dos tam lakat da posit ka kena pada terbut try lakat no mi tasnya ya ka terbut bun sin bun mencuat lu por asam por banyak sudah kena sis kiban tuan hado adalah dia bon tap tip ba pit ngam kali ai pi kan di pit tap le pi so kuman ba pi dei sibenta jongka ban ya tei ka Riti sinchar ban tei ka pi kuman ya ta Haga jinglei ringdur shani shatai haka waina ki constituency ka bahagani kanong ba shalong kata hanong thamai constituency la yo bania kran ru bat arngut ki kertong ki badang dei ka sin banengkong bania khun ya ka election ka bakantup yo ba wan kit kupar kharum no ubadei ukurtong klam seng baru ba S Basing Roy Kharshandi ubaya khun naga Seng United Democratic Party Kerana ni kan akan yang cang Bapak beneng kali solusi dalam itu Pak Noh diberi parti kerman yang apa baik. Kali kita kali kasih bantu kau tengah ya kasih nengkong dia baru ya kerman di bawah itu Pak Noh bawah itu meli Pak darah kumur ya kipat baik kisong kipat baik mari ya kerman yang apa baik ya pet ya kasih solusi tengah beri Pak kerman jadi Pak kumur ya banyak kenduk situ ya kerman ni ya bawah nama ini barang sama kena tolong noh ya bon ni ba ai musim kan Kata nak mah untuk dari kita kata nak pulang mana sudah tahu apa tak kan sudah kham 50% ni dan berchance kan begitu kalau cuma kalau dah lain lagi mat ni lain lagi mat kalau urusan ni teman-teman kepada mereka kalau kamu sensar mau ini mah ni kisah kita kami kepada begini CM mau di jaloi kisada kunta teter amal kum kalau mentang haksna balada ni dekini siam na asusi man acting siam something like that kan kadang-kadang long idon kam makin ai ki siam man pelong siam pura pat kama ar awadi bagi khayi patai bagi hamba adkar agaba ai ya kan driving license ki non travels pat menyelek ban thangan ki mara ko ko menyelek pat berken tio ki youth ki jo waktu babon lagi juga di bahan yang start ada lagi kadang kuliah lagi yo kam tinggal ni ke puan ni begini puan rak ya kata lagi kita workshop something like that but in have encourage sikit hari ni hari dia pergi entrepreneurship programs kadang bagi lak banyak bila zon macam nak sama ni sama ini makiru kini yo jaga lawai ke bakana para jumpa bor ada ikon sama juga para sama juga ni itu bah akan juga kamu kayu penting telesi kerja berjaya juga dan juga dan 40% dan juga 45 dan 50 ni saya average 45 to 48% lah kedua apa kajian cabut juga sosok kan juga konstituensi ini ngamtip nak ada boleh kayak apa pelongi kita sosok ini begini baik cabut ngamtip sini nak meneng bakriat nama in the last selection tu Kawantang 45%. This time also, I think I'm going to